ram cho ram leng ka thong chim nak video harak za or ngai ton tu nul pa he kom dot nan di lak nan kut kan tlai na pathian jang pha nak thongan jun thla na lai thum kam phan khawe koram lai jun thla na lai li jing lai se tu tan zonga hen thong pang kan thai kan khal tok te le kan cha san tai ding mi thai tlai sideu mi te kha I khop nak kan ban nge chan halai video thong pang chim nak video ka to fa te in tha ka pe tu le akadir kam tu nan di lak chunga kalom aturi world cup an switch ma leo selete US le Mexico le Canada an switch ma leo sem bolong chui he ka thiam lo baknan azau he cha ko huam ngai le tuni jong kha ni hin jong kha baya kawan zau Brazil le Morocco kha zau nuam bak ke makro ni nga chum Brazil na antei ro lai ka tin na khan kol khat ve in anet lok la chlong sila en Switzerland le kata jong kha Switzerland ne ataila ti kha balai chung minung za som ko le pangani chun zum asena an kata khan ban tha dong lai te khan kol khat ko le khat khan tu le chu world cup bolong an swi chwa ma liao se khat lai kama chun azau jong kha an nuam ngai le ni zan ke video wa khan comment tampi chunga khan pakhat te hi ka zona hen ban lang tar ka du mi ume kan hoi kan tilamo kan pa kan tilamo kan u kan tilamo ba aju chup awai mina chun lai hup ti khan avani tilamu aman avan comment mi te he tu tana hen ban lang tar ka du mi cho nangma thong pang ka ngai lo chu kum thiam lo ti kha avan ti kai lom tak se mi dang comment arak tho tu vel ten han nan chunga khan kai lom lo ti nak silo en kai lom di asena an atu kho ka ro mi cho kan ma bentuk hane kan thiam tok kan thai tok te kan chimmi thong pang atu bentuk ken ngai arak du mi la arak kha hang mi kan u le kan nu le kan pa le an tam pi ti he ka ban thai te ka hen I bentuk thong pang chim ding hen ke ma jong khat tho nak tam pia ka pe ke tu bentuk ken ka thong pang chim nak ngai dinga arak kha hang mi le thar ka pe ton tu ka kan hoi kan u kam pa kam pu kan ti khamo lai hup chunga khan longlom na tam pi ngai ti kha comment te kha ka tha ke tha jang avan ka pe to ke zapi maya khan ka van lak tar ta du mi se chon comment ara ka pe nan di lak chung jong khan kalom tok te mi khamo to fian nak te en longlom nak bia van chim tak du mi kha bam hai thi sau hi hoi le cheu khan da mai thi hit chim ha lo an ka ti ton la chim lo kum thiam bak la ka van chim pa la mang kha ro je van ka thiam ko la thong panga kan bit na la apakhat ma kha chun Indiana lai thong pang he khan kam ban thok ta lai zu ram chunga lai mi tam big thong kul lek adum nak Indiana ni khat tu kha curfew lo pakhat an ban chua mi chu siang khar chan a si chang cha khan kum tling lo kan phunu kan pha ha cha khan mo zan I chu lo ding zan leng chu le wa kha iral rin ding ti mi curfew lo kha an ban chua mi chu kum hlai nga in atang lai na kha zan fatin demo nekhat ni in zarpani zan tiang kha zan swimalam hlai khat in jing lai swimalam panga tiang ma kar lakha I cho loading lamma ma long na kal loading leng cho loading te ko silum foinak chun kum hlai nga kum hlai ruk le kum hlai sri atling chang mi pol kha zarpani in nileni tiang zan swimalam hlai khat in jing lai swimalam panga tiang maka kha leng chu bak loading ti se chon kum hlai nga kum hlai ru kum hlai sri pol kha ha cha khan mu Friday in nrukni nangani le nrukni zan kha maka kha jing lai pakhat in jing lai panga tiang leng chu loading ti kha Indiana lai plik don vongai tu thani khan amban that mi se chu cha chun hi bantuk thong pak amban that mi he curfew lo amban that mi he siang khara sitika minau tam pi liang achok min mi sual mi thalo jong tam pi me chu cha chun kan fa la him nak ding cha le that nak ding cha khan plik lai ne tu bantuk kan phung la lam kha amban chua mi amban that mi se chu cha lai mi nulapan ha jong ne hi kum ban tar mi he kum thlai nga kum thlai ru kum thlai sri tiang khamu man ha pol hizana leng chu
loading ti rian khia mi chan te khatha te chin chian hau shelo kan fala khatha te in chon piak kilven kho khai zom hau se kan ma cha a kan fala him nak cha a si ti mi te kha kam phit loading kha abe pi ngai ngai then next a kam ban kan halai le ni na khan news week ne thong pang tha van tel mi pakhat chu green card update avanti e Trump chawza ne aro thana hen visa pol khamu an kham mi le an phi mi an tan tar mi vel te kha aro thana an on changlai ti se ma hi kan hulai zara khan US federal district judge ni khan on thanding khan thong arak khi becha nak arak to changmi kase asunan Trump chawza ni khan an zul chol lo kan tila cho zul chol khan tim lo sanan hi na khan federal judge ni khan no lawan chho than ha kasa ni zan tiang kha chan a pek na atu kha ni zana khan mu atu ben to on than thim ding khan no lawan pek than mi na kha se hi ka visa ti mi chu ta chun na ka green card zong aital chun asylum zong aital te chun adang visa te na zong kha aital lama kha Trump ni president akai ka arak phi mi le arak kham mi visa vial te kha tu chu on than ding khan bachai boy ni khan nol kha an ban chu chang la chu cha chun arau hana asylum case atang mi velte green card case atang mi velte chun zai dang visa ha pe tlai mi tang mi vel te kha am phi mi vel te kha anon than ding a khan zoom le ro ase ma hi US u khoi ning athat nak pakhat chu se zai ban tuk pawa hen nol ngai na khe mi pakhat long ne adu ning pau in amhang khawen atu khawlo US achun presidential system in akalmi ram se president hin nol ngai to be commander in chief zong semu ral boy ngan bi zong se chon ram hroi tu chawza hroi tu lu bi zong se asana in ama no long adu po in se men kha atu kholo check and balance ti mi nol ngai na kha ai ruang te ning chang ten akal kho na kha ding cha hen phung la lam tha te angai mi ram che Jesus athat nak pakhat ase la chu cha chun atu bantuk visa concrete kat kong haiti bantuk chun birthright citizenship haiti bantuk chun aphun phuna khen President Trump ni executive order chu achu kho na an chu executive order chu federal just pakhat khat ne an non asilawa an tho piak sia khan chon ama duin atu khalo president ne mu chu athat nak pakhat kha wanja usila pakhat zai da umri kan ti sia chon Kennedy Center kha kan holai akan President Trump ni kamin tel u aratin ha cha Kennedy Center kha akhan via President Trump min khan daktal chumu asina na tu kha federal judge ni khan nolavan so Kennedy Center Trump min aital mi kha arian ran naken thot u thok thanu ti kha nol avan pek na bakan araw lo ni khat araw lo ren tron tu pon lek an lak tu ke an ro di ko cho an ro di ko ma President asako chute ama nol pa isi chu ti ok thalo cho federal democracy athat nak le athot nam nak pakhat se chuban tuk uk nak chu kan kho nak khading cha khan kan ram khen an khel leng mang mi han leo pin federal democracy ti atlang chung sem tai phuna ne an khel lamang mi chu hiban tuk uk nak ka chu president asha ai pati adu du in azai pa du mi po to kholo mo phung la lam zul loading tam pi la chuban tuk chu kan ram ni hin kan khel chu ma mi si atu khit the last change adok nak big dau khan nak kan tu asalai kan tai si le federal democracy kan mul kan tai lo si le walai dong tiang ral kap uk nak tanga kanum lai chu sikau la ma chu se Kennedy Center Trump min an tial ni pi jong kha atu chu federal judge pakhat ni hok thanu am ban ti cha khan an tho than change tia justice department ni khan ni hina khan that nak an ban ngai mi se kha thong pang danga kan ban kal halai afo aran nak ting kan ban kal kon halai chon hi ka in zana khan President Trump ne aban than ni zana ka chim chi te lai te karu anan ka chim man ti lo la tu hi ni zana President Trump aban chim ninga kan US Southern comment ni khan mo Misual Paul Mitchell Paul
dau nak operation kha akalpi North America cho atu he nizan ti ni khan nizan thong ti ni thong thanga khan Venezuela akham betak te khan kha misual pol dau nak operation kha an kalpi chu US Southern comment tanga mu an kalpi chu jetinda nizara khan thong pak kan ti sia chon atu Venezuela misual phu angan ngai mi le athong ngai mi zu azonga minung tam pi angai si thalau siam nam mai thalai ti ben tu so za tam pi alu pi tu he trend di arakwa ti mi misual phu he an se hi chu zu as Venezuela long han sila on vlai chung pumpi misual phu halaka han aswal big mi le athong big mi tia ro mi an se le chu President Trump nol pek nak tanga US Southern Command ni khan operation an to ni zana chui an hroi tu asemi Nino Guerrero kha an tha kho le tu ten operation na hen Venezuela chausa le Venezuela ral kap jong ne tha te an tal pin ha US ral kap he ibomen misual dau nak operation khan kalpitika misual tam pin tlai na an hroi tu tam pin tlai na mahi he President Trump khijegan tilai or nak pakhat se US ahim long he adu mislo chmo akyang kap vial te ahim tung lawa chon US se achung long he thiat men se lo arau thana an misol cha an lut khau peng la cho makha kha se US chung long silo en akyang kap US kyang kap mi misol pol vial ten ha jong kha thiat le ro kha Trump ni chon itip misle aza chu athian kholai lo na in hi operation akalpi min hin tam pi chu US le akyang kapram na cha himna achwa pi hrim lai ti chu afiang mi se Trump he kan thai ban to ken kum som riat anai chuam achang akum khua upa chang billionaire se mirum pakhat ase afanu afapan hane arian an chon kho ri chang adu a chon rian tuan lo te in thadam te in inna aidin khau ai khau ading khau se ama an van long ai ngai in thalo tha ai ngai makha khasi asena in ni fitin te it hu halo in zuat ram le pi cha se valai chung cha se rian atwan ninga apel na kum khau a tho tin lo mi tam pi khau asina in kumli chunga hen za du ning rian twan kho sil chukar laka dau tu lo hu tu jong tam pi an thakum veteka adu ning in rian atwan kho lo nak tam pi lai asina in upatok atlak tok nak chu dai ten aidin kho la kho asikona in zuat ram cha valai pi cha rian atwan mi har thainga en rian atwan mi he upat lo ok cha lo kha kan holaya khan zuat ram lewon chi makorobian achimi cho house hearing leo achimi cho President Trump hi nikhat ni in ningani tiang wai hawa rian atwan I chan aidin chan hi atlom ningani zan laya inna aloi in zonga hen aidin mo aidin thailo wai hawi lio ban to kan rian atwan pange chan hi angai hi atom te chu cha President Trump chan kha chamu kan ma khe mit ku tho te kan hil chu ma leo hen hin lo rian atwan lamang hatia ma korobe ni khan house hearing leo khan arak simbal John Elon Musk ong ni khan mu Elon Musk kha via Trump arak bom leo khan Elon Musk ong na chimmi se President Trump zai tlup kan da rian aizuam le tai amak ti mi khamo kum khwa u pa chang mi le amma charu a achung khar chalong ru a chon thadam ten khau da aidin khau chang mi pa kha itlo ho han rian atwan peng mi he ru a chon e chu upat lo ok thalo te akwa adi lakan atu mi la chimmi vel te ka wardi ka chawlhan di ti nak sala asina in iben tuk laite khakan ro sia khan chon war arkum mai kolomo upat ok tlangai kolomo ti khe ka thin lung chunga khen ahang chuak mi se lekha kan ban kal chan lai thong pang danga
President Trump ni khan avan chimmi cho tu jinga khan mo ni hin jinga ban chimmi cho Iran he ka da ina kha thai jinga kan tu lai te patlak nak kha thai jinga kan tu lai te chu chu khoi karam dan tu lai afyang lo kan holai rak chimmi cho zurup ram pakhat khata khauti lamu chu thai jinga ti cha US lai chon thai jing zar pani US lai zar pani selai cho Trump ni hin ai ho nam ngai arwang chu arau hlan thai zan hin wai hawi American gum zan hi kum som nga tin lop nak UFC thok nak ka thai zan an thok ting se ni hina khan ai thok ding mi vel ten ha jong kha ri zan ani ta di chang wai in khamu an to di chang le chu si cha hen thai jing hrim hrim hen President Trump ni hen thatlak nak he min thut to kha adu chang Iran lai ni chon ani he kan chim kholona an arau than jong kan to kolai ti kha an than ve nam President Trump ni chon tomorrow thai jing baka ate le Pakistan jong ni thai jing ati mi an confirm chu cha chon Trump na chim mi aman adik lai ti aru ase e thai jing he thatlak nak chu an to kho thaulai ti kha blai pi ne achot mi ase thatlak nak an to ti ka thatlak nak min an thut le chang ka en jinan phut nak ti long lampi kha Iran ne an phi mi vial te ai ong di lai how cha pa wa zalong ten lu chu ko chang lai te Trump na thu social media khan achim chon US ne a phi mi novel blockade to mi jong kha on velai chon US ni Iran tangka US a se ke UAE a se kadang dang a se Iran tangka atlai mi la tan tar mi vial te billion 24 billion jong kha Iran sina alan intervelai US tangka selo Iran tangka khadan tat nak phi kha si poite economy sanction atu mi ronga khan kha tangka vel te kha atan tar mi US ni mo e ma chu thai jing he an san la e an san bakin chon valai pi kha tampi ai khang lai US president ni social media e bia pakhat athana hen valai pi economy he athat lai in mo achia lai in mo anhor suan kan ti kha mo ka chimdu nan ban ifyang gola ti ka zup chu lewa chun thong pang pakhat hok than mi chu Israel ni hin jan laya khan Lebanon ni Hezbollah ral sang anum nak mun thlai ni reng lawa Israel bom atha khoi ti se he New York Times ne avantial ning New York Post ne avantial ning labanga chon Trump le Iran natlak nak an tu lai te mo ke zung khatte long ai du a khen Israel ne Lebanon e Hezbollah ral sang pol kha aka na e ti se angai kan ti sia chon Iran le US ni somruk chung mai thalpu lo ding ika lo ding natlak nak an tu amia hen Lebanon ha aital Lebanon jong ka lo ding ti mi aital chu Israel na athai ko bu hin Lebanon he Iran le US na tak nak an tu lai tiang hi aka hini hin Israel ni hin US le Iran hi matlak nak tu khau na la se ti mo adu nga o ti kha ro ding chu ngai ngai ka chim la mang ban tu Israel ni chon US ni hen Iran hi thu lo se tong lo se ti kha adu mi su mo asama kha President Trump ni chon Iran mi pi an thi an lo ding kha ka du ti na lo chorong arian ran naken natlak nakhe tu thakolai ti kha chim la mang mi se lama te chu Iran le US kong ka he pe tla toy nak te khan kan ban thom du min ha se Iran le Ukraine Russia le Ukraine jong he anadau pa chu ma asana atu thong pa hong kai mi kha karel mi kamhu mi cho toy fian nak te en Russia le Ukraine kong jong kha kam ban thom chi du min ha chu atu le he Ukraine na avan nor kho de ngai ti te ka tang lai tha jang silo in chung lai drone ka da una kan mu Ukraine hi an drone pol he amak lo ka se just fighter ban to kan sen drone pol ke chu Russian hen achat lo akham ai kham kholo hei tuak lo Ukraine ni khen ke Russia e Moscow
ko van chang tu copy St Petersburg bakke fo Ukraine ne ka tiang khan ron ka kho cho hat bak chmo St Petersburg cho tu Russia president Putin achu nak le athan nak mun se chon ni zan zong khan Russia e an siam nam sam dak se zongan pi pakhat Ukraine drone ne aka hoi a kho hoi chu cha cha tu Ukraine hin drone le ya hen an phim thiam nak le jagan te an thil ri kha atha tok tika Russia ne Ukraine drone he akham kho lo mi tampi le Russia atwar ngai be Ukraine drone rong han mo atham pi chu Russia Ukraine e drone phim thiam nak por he achung zu at sako chu zu technology drone he ai pe ta mi thil tam pi he za a som sri he chu zu at thil ri long tes la atu hi president Trump jong aru mi chu Ukraine hi kabop lo changlai ti mi aru pa ama ni chum be cha nak cha tu kho mi selo na in atu he vai pol ne house representative Paul le senator Chekat Paul ni hen Ukraine bom nak ding cha han 70 billions a how ti an chimpa chang le mi an chho pi te thaulai te zu mo me 70 billion se a bom sia chon Ukraine cha tam tu khlotlin na amuding ka se zeronda kan ti sia chon US ne Russia he jagan tila Russia ne US du na kha azul lo azai arel lo kan tilai chu cha chun US na ro mi chu Ukraine hit thate lo lon bom ding ti kha ro pa chang ti se la tu 70 billion Ukraine bom na khe senator Paul Mo US lawmaker Paul ni ti an chho pi sia chun chai aste lai chubang na chan fe tar labanga khan chun Ukraine cha chun thong pang that tak ka se Ukraine an dron ronga Russia tu leo chu avan tur ngai ti mi thong te khama toi fian nak te chun koram konga dong nak bi wan kalu se la ong toi chu tu he China atong lai ti se na thlai ngai na thlai sri tiang ti sumo China atong lai ti chu China na official te an som mi sumo ni za na ka chim chang ban tu ken US ram mi an tlai koral kap na an tlai koral ram an tlai chon zut ram mi kol ram asanan zut ram citizenship asmi ISP Myanmar andir tu China ne an tlai ve chu an ban tlai mi thong pang avan than ni arau hlana China na avan than chol mi chu minong hlan China atlong lai akan tlong lai ti ka se chu zaida pe tlai nak an ngai kha ti khamu ro la ok kha thalo kan tholaya India atlong India hen hatlak nak tha teng be ro nak tha te an ngai la tu hi India le China he koram hi kan laya tang de se ti an chu chumu chu apoi ta kan kor sang cha khan chun arak tha to ke me piral kap cha khan chun arak pai ngai mi pakhat ka se cha utan fa pa ni where China meets India China le India anaton nak chu Myanmar he si ti mi charak tel mi kolunga chok tan ram fa te sena khen ki ko ram fa te kho China le India khana chu peng ko chu cha chun an tat peng nak he ma ruang khan sela atu jong China wa tong lai zai ban tuk da aphot than te lai ti khe ro akhen vai ngai apoi ngai te la zai sim han ma viet kha tu tan kan ban rom kho mi kha se lo pathian ne damna kampek sia chon phaijan lai video wa thong pang tam ting de on kaban rom than halai andi lakchunga kalom kadir kampeng ko lo thajang rak pe ram ko chun cha mang tha di hau